Nima o? Özü değil, okulda yasalar. Misal bu kalbasanın var ekan deb aytsak so'roq Cha, mayli, men jek ko'rmaydi. Ere, yaxshi olsa, kачественный olsa to'lang. Bayka ana, niye açıyorsan sayacağız. Yo'q, bu kачественный ekan. Açıyorsan biraz kaçan çıkarayım mı? Ko'klar. Qat qopdi. Özü çıkışa bu şunday saat belki bilirsin alsın. Götürdü duruyor dedi. Qachon saldilar u? Qanday qachon jasaldi? Qachon jasaldilar? Bultur bu. Men bultur jasalganni sotmayman. Qachon jasaldilar? 2-3 kun bo'ldi kelgan. Qana? Buni surovi jazildi. Qana? Ha, aldin surovi. Yo'q, qana. Qaydan bilaman aldiga? Go'g'irib ketibdir aldiga. Suvda qolgan uyni Yo'q, aldiga go'g'irib ketibdir. Onu kudurlu yok yani. Go'g'irib ketibdir, meni qarasizmi? Mumne mi qo'ydi? Artık değil mi orada? Artık bu değil. Onu yemek mi oldu? Soralım orada. Ya. Onda da soru olacak yani. Hiç kanıyor. Kaptal belki soru. Dörtesi koyun yok. Zaten koyun yok yani. Niye kaldırdın? Yine basket topladım. Assalomu alaykum. Men nasıl urus keldi ekan? Ha. Men bu yoqdan. Bakam, bu yoqdan-chi? Ha. Men buni sotib olishdi. Bu tuz do'konda o'ylaganimda. Damdab ko'rsam tak do'kon. Mo'la. Ana men buni jeb ko'ratam. Buni jeb ko'rsam, biraz gok jitdan o'la. Jitdan o'la berasan. Yo, пожалуйста. Gok jitdan o'la. Bayqasangiz? Ko'rdingizmi? Maga yo'q. Jiti yo'q, ha? Bak gok jitdan o'la, to'ch. Bultir salgan qo'y. Yo'q, bultur qo'yingizchi. Qana? Bizga Qana? endi qara. Qana o'sha, qachon jasalgan? Дата изготовления где? Qana? Изготовление они вот не метпит, но Yo'q, o'sha bultir saldi. вот есть фильм. Kera, buni bir ko'rib o'yladim. Dami ne bu? Ну-ку, пожалуйста, açık görün. Ochib ko'roldi? Men siz yaxshi tanıyım, siz men siz Mana malay. ham yaxshi ishlab ko'rsangiz buni. Ochganchidan o'ta? Açıkan çıtan kaç koyayım? Ishlab ko'rsa, ochganchidan o'tami? Gok tuttu mu? Yok, goktan da bakayım. Yo'q, ochganchidan o'tami, o'g'il? Dam ciddi bir tasar. Sapsız kuritsa с сыром. Kuritsa sirimi? Да. Точно ichida o'sha. Да. Sir cho'lib ketdi baka. Bu o'sha polniy jarohat. Polniy jarohat. Cho'lib ketdi. Bu qatudi, qap-qatudi bo'lib qoldi. Qaramasangiz, qatu kim? Ошо просто мен давайте теперь десем болду. Yo'q, bu ысыганdan u Микромолдов. Силерка истепелейс. Это блины. 4 ay murunca salib tura. 4 ay емес qo'yingizchi. Qachon? 4 ay bu yoqda turmaydi men. Qana? 4 kun даже turmaydi bu yoqda. Qana? Сразу же нет изготовления. Не указано. Дата изготовления. До какого Vitrinadan yoqqa sotilmasin, olib so'radi. Просто gelirken тоже должен быть холодный месяц. А у меня один раз сказали, холодный месяц. Ha, bu produksiyani ne qilish kerak ekan negizi? Масла бар ма? Өткөрөбүз биз. O'sha o'tkazasiz, o'shani aytmayman. Var bu vit назад өткөрөбүз. Просрочный екен. Строго өткөндө бүт өткөрөбүз. Города өскөлдө. Города сыяр. Артынан o'sha aytам, vitrinadan olib soladi tam o'shani. Bu yoqdan balkim birov bayqo'y olib olmasin. Vitrinadan olib soladi. Ha, siz bayqo'ysiz, bu yoqdan kassadan o'tkarishi mumkin. O'sha uchun olib soladi vitrinadan. Bo'ldi ekan ishdagi. Mana do'stlar, bu ne misol 75 so'm ekan. Biroq tushunmayman, bu tayinli ekan, bu yoqda istek bejaz yo'q. Zaten istek tushunmayman. Luksus tayinli paket dedik. Balki yak bo'lib turadi, tushunmayman. Ne bu ekan? O'qib berish unda. O'qib berish. So'ysa o'qib berish. Qayerda turadi? So'ysa. Это уже вообще olmaydi. Balkim balkim data emas, so'rab o'tib ketib, yat bo'lib qoldi balkim. To'g'rimi ular? Tayinli qancha tushunmaydim uni. Datasida yo'q ekan, o'sha luksus yat bo'lib qoldi. Pas ketdi, balkim o -1 turish kerak. Yo'q, endi aytib qaraysiz degan bo'ladi. Ha, ochiq turadi, короче, bular bo'lmaydi aka, javimiz bor baliqlarga üstünchi. Jab qiladi. Endi
Айнек бұл ачыкта байке, чаң бол. Это специальный холодильник был. Жоқ, байке, специальный холодильник, мына мондай үчүндө. Мондай сырты менен үчүндө. Сырты менен үчүндө. Бияктан чаң болуп атат, бирөө түшкүрөт азыр мына жөтөлүп. Бияк азыр мен жөтөлүшүм мүмкүн, азыр могу жерге туруп. Мына бияктан уже эч ким албайт уже. Мына бияктан азыр видеодон көрөт, эч ким албайт. Bunun da provı. Балки менден балки мен ооруп аткам, бияка жөтөлүп кетип атам, ачык балыктардын үстүнө. Мына достор, каравандан ушунча азына 4 тележка просрочный таптык. Биз магазинге жардам берип атабыз, өз ыктыярыбыз менен. Жакында силердин да магазингерге барып жардам беребиз биз. Мына достор, караван магазинге келдик, байкеге жардамдаштык эсине. Канча бир жарым саат убакыт болду, анан 1 саат мейли, 1 саат. 1 сааттын ичинде мына 4 төнү толтурдук, бирок дагы убактыбыз жетишпей калды. Азыр кеч болуп кетти, ушу саат түнкү 12-де жабылат экен, азыр 10 эле мүнөт калды. Мен дагы ушул магазиндин ээлери дальше өздөрү көзөмөлдөп, просрочныйларды алып, кайра буларды койбойт деп ишенебиз байке. Эми буларды караван магазини жакында бир жакта магазинге барып, биз сиздин магазиниңизде барып текшеребиз, жардам беребиз. Мындай сатылганга болбойт, биз келечекте токтойбуз, отправить этпейбиз. Байке, муну жоготосуз эми? Жоготам, поставщиктерим возврат. Эртең возврат кыласыз, муну өзүңүзгө киргизип аласыз, өзүнчө холодильниңиз бар да. Өзүнчө холодильниңиз болуш керек да, буларды сактаганга кайра берип, мына 5 тележкеге биздин жардамыбыз ошол болду. Болду байке, эртең кайра көрөбүз, кайра дагы келебиз. Бирок мына просрочкаларды жакшылап өзүңүз дагы көңүл буруңуз байке. Өзүңүз дагы жакшы көңүл буруңуз,